Iko Jamal. Mu jama-jama kak kapang. Mana ki kamu tuh malah nggak baca-baca nih, kamu tuh coba kak. Memang ya suruh ko tapi iko mo toloy na usurong ako sepuy bawang. Magame, kenapa mu pau? Pak de makutana. Iya, utar mata bare magati makan re. Alam mo ito pagul bos na sedangkan ikon dak cewek. Iya metode penerapi umur ko cewek tapi nala metona ma tapi upake. Bah, mako mana nu kutudu pa upet asaka aku di Batangas. Berbunga-bunga tuh nih hatiku, berdebar-debar jantungku. Pokoknya komplikasi nih letu ateku. Pasan dek mau jama-jama sih kak Jamal. Pak makan Ren itu kepayi baca-baca. Dendre ya bara punga tanga tutu si tila beku jolong. Laporkan nung saka. Lo dibur bos apa berbunga hatinya? Au cocok nih kandi mapelin rohe. Kandi mapeli lok mai. Putra ni musim tu. Lo na pleli su calaleko tapi menyusul telu. Bahasa aja sih kamu paki tuh. Lo gre lisu cilalena tapi menyusul telu. Aku ada bawan waseng. Lo kayak lisu si Pak Dua. Iko bos mau bingung nggak seding. Iko iya tambah si Pak Dua berarti si Pak Telu. Nih ya bawa si lo telu. Awe. Iko boleh bawa bapak bicara ki si Padi. Ku bapak harus bicara ki si lo dengok-dengok nih. Jamal telu, sini ki dulu. Kenapa tadi yang diucap bola-balik di sini? Nasapai gelek pujaan hati nak yang manis dan ceria. Kan ceria cukup yang diucap. Au, dan selama diucap. Upeta sakani. Ayo benar kak. Oi, ku lagi main rasa me. Mau doangi kak. Pemberani ki. Oh iya di walupai minta ampun kak. Nah tuh boleh lo ke disapan di uce. Awi ku kere mencerita dan sakal. Tetep posen na. Masukmu. Mantap. Maga ko tuh banyak. Aduh, naborongi sih kak. Walu pasti tiwianuku, patoko uriku. Makanya sediakan payung sebelum hujan. Makanya aku tutup kok. Tanya we agana. Mega tuh pikir aku, lipun kak seding, pikir iki siti. Paku ngarek cara na uler runtuk ro.
Makanya tenangkan pikiranmu, bersihkan hatimu. Mamula ni wek siti kepana puji-puji kak pak napo ngamen dendri tangga-tangga kak lebok ku diolona. Tinggal lo meni bau pikir iki. Pako gor caraan ule miliki sutunya. Tapi cocok itu masangnya. Ayo keni pelik. Maka sedih dendrian di mapeli. Kalau kami miliki siti seutuhnya, tenangkan dulu pikiran, bersihkan hatiku. Murni, bersihkan hati. Pakai iya sunglik, pembersih kotoran, bebas daki, menghilang kotoran. Pembersih hati. Anu cek, telinga kau mana kau tu? Anu cek, telinga kau. Pak Bakri Dendra ada apa? Terangkan pikiran, bersihkan hati jadi minum kasang lain. Malah jangan. Au, cari teki Dendre. Andi usaha nepudangi. Action. Dendre, cari teki. Andi usaha. Action. Jangan telo, ini dulu. Kenapa tadi Andi ucap bola-balik? Halo semua. Lambaikan tangan. Hei. Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Tanpa Fitri. Oh, di balik layar tuh. Action. Kau, dan selama di ujung berdasarkan. Oh,